Kapantay the message. Tata about receiving God's revelation. Isuro kada kayo, receiving God's revelation. Di panang receive tayo, ti revelasyon. Anya ti revelation? Panaka, iparang, panaka, nyapay, ikat ti cover, nyapay, ti revelation, dagijay blurred, ngahan mamaawatan ket aglawag, nyapay, ti revelation. Kay saan nga kayan ti human knowledge, that ti the best, nga aramidan ti revelation. Beyond human knowledge. The revelation. Labsana iti kakayahan ti tao nga amuan. Urayan niya ti level na dito ilubong. So naisurok niya, pinapalabas nga Sunday, ti natural man, ang nga kaya nga amuan ti spiritual things. Uray sino isuna. Diba? Uray kunana na laing. No natural isuna, hanpay nga na born again the spirit na, hana nga ma-receive the revelation ti kinadiyos ti Diyos. So, kita nyo pa yun, nakag-preach nga rin kunak. Karag di na dumang outreach sa'yo, ay po, nangalaw-ngaw da. Rumwarya pagka-evangelist ko no rumwarak eh. Tamakitam. So, nagpigsa the presence of God. Talaga nga, agrariyaw na kaya demonyo nga pumanaw. See? So nga dito kami sursurwan niyo. Amoy na kaya revelation nga danggan nyo dito church. Parasan nyo ka nga pandangan dyan na duma. Awan piman eh. Tiadapi man e dyan, an-anusan tayo, tadandanin, ti panungpalan. Ngamda dyan lang piman kat, kung kunada piman, dito ikat ay uray na lang batukam ti, balitok kat ay unay. So nga, ano maribribe dyan YouTube, so ako na naggasat matanan ti makigimgimong dita nga church. Dahil ti comment dahi. So nga i-prove niya nagasat kayo. Tama receive na gito kasla de tagakawan ni Isabela. Kaya po kayat ko nga serve iti Dios through this ministry. Amen. Tagijaya abroad. Kunada piman, naggasat mo tanan ti adadi ta church. Nga dengdenggan na dito yung revelation. Ijay radio dito'y Bagyo. Naggasat, iti adadi ta church mo, pastor. Nabayagak nga listener dito'y radio. Hantayo nga itang-tangsit sarili tayo. Nagado kayo agpipreach nito ibat. Duduwa kayo laang nga pagdengdenggak ditoy. Nga ditoy nga maribribahib. Pero jay maysa nagsardeng. Nagsardeng kami jay maysa because of money. Ti lockdown pi man nagrigat. So, nag-stop isuna. So, naawan isunay dyan radio. Salamat in preserve pa lang ni Lord yung program tayo. Amen.
So now, ulita ka, the natural man, hana nga kaya nga ma-receive the revelation wano na giti spiritual things. Iulit tayo ba si Tiyay? 1 Corinthians chapter 2, verse 14. Sige, basa. Yeah. So magita yung, but the people who aren't spiritual, ito yung natural man, can't receive this truth from God's Spirit. Ano nga kaya nga ma-receive? Ura niya aramida na. Amen. Kaslati amuda the Bible. But actually, saan gayam? So at amuda the interpretation that is right. But saan gayam? Because ti makareceive laeng ti spiritual, ti spiritual mat. So at ti secular gamin, no kitam di dictionary, unspiritual kunana, secular. Haan nga na spirituan. Amen? Human understanding ti ususaranda. So, handa nga kaya nga magawat ti spiritual things. So, nga never nga kunayo magkaroon kayo ti revelation by that natural nga kasasaad. Amen? So, i-give up you dyan laing you ti natural. Dawatan nyo dyan spiritual. Next verse. So nga, kanda-kanayon ko ikarkararag diya, Lord, ang kakaya nga amwen, iti natural. So, i-give up ko ti amok dito'y lubong. Kaya't ko jay laing mo nga work by your Spirit. Kuna-kuna kay jay, awan ti kayak nga amwen, nuhaan mo nga i-reveal, ti sarilin. So na day bagabagak, mauray ag dictionary ka, makatulong dayay the word, nga maamuam ti meaning the word. Pero the revelation about God, only the Holy Spirit, ti makai-reveal. Ag-trust ka kanya na. Amen? Sumapan tayo, 1 Corinthians chapter 1, beginning verse 20. No, irugi tayo verse 18, adutin ko ito. Adutin baga ni Paul. Nga foolishness, kada ita tao ti message ti cross. Amen. Apay nga foolishness kada kwada. So basa. Verse 20, 1 Corinthians chapter 1. Okay? So makita yun dyan, iparparang na. Nga, yada yan. Nagiging debaters or wisdom of this world get foolish. Ni Apo Diyos, tinangaramid nga minamaag the wisdom of this world or human wisdom. Tuloy tayo. Kabasaan, 21. Kita nyo, ulit. Since God, in His wisdom,
so to it that the world would never know Him through human wisdom. So it is impossible. It is human wisdom, human knowledge nga maamuna ni Apo Diyos. So kitaan nyo ti religious people. Kitaan nyo dagidjay, hanan nga di religion data. Dagiti Parisiyo, Sadducees, ito'y Bible. Na memorize that the law of Moses. But in mind ni Jesus, awan kadakwada, tinakamoy dyan. Awan kadakwada ti revelation. Ora dinailansa ni Jesus. So magmamanulaang tina-open the revelation na ni Nicodemo, ni Joseph, nga Arimatea. So magmamano ni Gamaliel, nga teacher, ni Paul. Yan lang. Pero dagiti aduwi dyan, nga kunada nga nagkalalaing, awan kadakwada ti revelation. So the same, dagiti religion data, ngahan nga na-reveal kadakwada ti spiritual things, because they are using the human capacity. Kailangan tayo i-give up laing tayo as a human and receive the wisdom of God in Christ. Sublan tayo kadidi, verse 18 and 19, atrasan tayo. Verse 18, makita yo dyan. So verse 19, so makita yo ito I will destroy the wisdom of the wise. Tibagbaga na to the human wisdom. Tadaelak ko na niya po Diyos. Isu nga, never nga mamamuda ni Apo Diyos babaan the human wisdom or understanding. Hallelujah. So, verse 21, ti makaamulang, simple, ti dapat nga aramida na. Sublan tayo 21. Since God yan. Sino di masave? Ijay foolish preaching. Naging apostle, those who believe. Very simple. Just believe. Kasi awan maiad mo ni. Ijay gospel Awan maiad mo day inaramid ni Jesus. Tilaang ma-connect mo ijay is to believe. Jay mang believe, isu ti masave. Isu nga ti bagim is to believe. First thing, dapat tayong aramidan for us to receive revelation is to believe. Believe the gospel. So, di ba bagak nga, kwa tayo formula tayo, BRM. Tapos naglakayo may memorize.
BRM. Now the BRM, believe, receive, and meditate. So first thing, believe. Hallelujah. So as parigan, the revelation about God, about Jesus, about the Holy Ghost in the gospel, believe. So I believe in a Father God, adakin ni Jesus. I believe. You are one. I believe nga amin nga kinadiyos mo, Ama, adakin ni Jesus. I believe. Ket amin nga adakin ni Jesus, isu jay adakaniak. I believe. Santo may reveal. So nga oray dengeg ka nga dengeg, hano desisyonan to believe. Awan the revelation mo, mas daaw ka. Ang ka mauawatan kung kunam ka. Ti ayan na nga ro dajay, you need to believe. Ta ijay panang believe mo, ijay mo nga maawatan. Kat no maawatam, jay truth, ijay da ka nga isave. So, apa tayo ijay believing? Mark 1. Kahit kung ay parang dagitoy, tapno da kayo o may ditoy, makareceive kayo the revelation. Believe. Amin nga healing, amin nga blessing, amin nga salvation nga kailangan tayo na i-providen in Christ. Salvation mo kini Satanas, salvation mo ti impyerno, salvation mo ti poverty, salvation mo ti sakit, salvation mo iti niyapay, anxiety, salvation mo ti curse, amin de jayan na i-provide. Pero ti kurang na, you need to believe. Sada ka i-save. Hallelujah. Dagijay ugali nga madmadi na i-save ka matkat ijay. Tapinatay ni Jesus ti sinful nature ijay cross. Awanan may tulong mo ijay, you need to believe. So as pangarigan, naungat ka, pailaan, natayan da jay cross. Oh, I believe. Natay dyan na unget. Nga tao jay cross. Hanan nga nagungar. Tay dinawat ko na Jesus, tinagungar nga bihag ko, jay na anos nga life ni Jesus. You need to believe in that. Ijay da ka nga isay. Ijay nga pagaman, may katya na unget nga tabas tibiyag mo. Awan nga ruden, ti mainayon mo ijay. Perfect jay inarami din ni Jesus nga salvation mo. Pada mainayon mo pala kaya, jay biyag na. Awan, ti dapat, alam jay biyag na, ta, umaikin ka. By believing. Woo! Dagiti ugaling daduma pa ay. Masaksatan no, bang banggitak nga, hanga da di purpose ko, namang pasakit. Kas pangarigan, ada dito iti, baga tayo na lang, nalakang agpasubnod. Makaapos. Lalakay pa imot, ken babakit, kas pangarigan. Kahit mo ba nga talaga nga i-overcome na yan? Tika sana lang believe ni Jesus ti biyag ko tata. Idinatay na tayo di makaapos ijay cross. Nagungar jay haan nga makaapos nga tao isuday to'y biyag ko tata. I believe.
Ada ba meditation nyo kami nga kasjay? Ang meditate kayo mat, Amen. Nasa sadot. Natay dyan na sadot. Ijay cross. Nagagatan da ito'y nga biyag. Nga barbaro nga biyag ko in Christ. Isu nga nagagatak. Ijay nga almighty revelation. I-save da kanya kinasadot. Naglakamat yun kung kunay. Yes! Isu nga ron ngayon may ni Jesus. Taaramido na dyan na riga. Tabagim dyan na laka. Tano binaliktad na ta sikat mailan sa ijay cross. Han mo nga kaya saan ka nga qualified? Because you are sinner. Di awan basbason na ti dapat nga mang-redeem. Ijay sinner. Panasin nyo kadagamin nga i-apply da ito'y. Hallelujah. Mauawan ti ayat mo kinasawam. Ibagaman natay da tayo jay cross. Napnuan ti ayat da ito'y nagungar nga biyag ko. Ayat ti Diyos ti adda kanyana. Ay ayat na nilakay ko. Kunam no babae ka. Ay ayat na ni Mrs. ko da ito'y nga ayat. Nga da kanyak so I love my wife. Adag testimonyo dyan means, ure kaslat takungan nga bakit dajay asawak, I still love my wife. Kalat akong piman ata, nag-ana-anakan. You see, dajay tatiap apply na love of God. Amen. So that's revelation. Ada ba revelation nyo dyan? So now, Mark chapter 1, verse 15, believing. Very important, believing is a revelation. So kita nyo, even healing, kanya-kanya. So nga, nagsasarunong nga ron. Nga mistilat ako na. By your stripe, I am healed. Nabayaran aming nga lintag ti sakit. So I am healed. I am healed. I am healed. Kung ako nakatay dyan, I believe. I am healed. Amen. Kita nyo, aduti ko na nasalunat, inmun unadan. Nga, kailangan gamin, nga bilibam. You are my long life, Jesus. You are my health. You are my joy. You are my peace. You are my perfect love. Perfect life. Perfect light. Perfect blessing. I believe. Sada ka isave. Hallelujah. Okay, basa. Repent of your sins and believe. Believe the good news. Believe the gospel. Believing. Amen. That it is starting the revelation. Amen. Di ka gamin tiga sayo nga overcome. I believe. I believe. You are my righteousness. My holiness. Subsubyan na ka ni Satanas, si bisyum idi. Karono, medyo na down ka. Ti subli na nga isubliking ka, dahil biyag mo idi. Nulasinggo ka, kat ma-down ka, ijay manan, ti pang isublyan na kin ka, nayunan na pa'y.
No sugador ka, sublida ka dyan. Kasya iti devil. But, no magkaroon ka ti revelation, iti spiritual things nga life mo kini Apo Diyos. Isu ti mangi-save ken kaidya. Tumamnay ti sin iti life mo. Next, believing Roma, chapter 10. Dito inodanggan nyo na gitoy. Ag-accept kayo kitdi. Anyong eraso-rasunan day wrong. Because tandanin ti rapture. Ako kayat nga mabati ka. Amen? Tatan di pa nag-overcome. Tatan di pa nagre-receive. Be ready nga ma-rapture. Hallelujah. Amoyo, baka after datoy nga election, baka mas worse. Ti mangyari ditoy earth. Amen? So baka ag-lockdown manen. Ada man ti number 4 nga klase ti virus. And then number 5, number 6, gana number 10. Papananon nga iti tao. Ngam ti believer, irid-ready ni Lord nga marapture. Amen! Eh, di pag-asa tayo, kita nyo matmatay dito tao. Para sa inyo nga iwaras ti kapanpanunutan nyo, panagkita nyo. Katibagayo kinilol, lokatam, ti matak nga spiritual. Tapno makitak ti mang mangyari in the spirit realm. Kita nyo, ado ti matmatay. Ado ti kaskasaran mi, ado mo ti matmatay. Punpun, na stroke, na COVID, kenda dumapay. Kat napanan ngay dagidjay. Hindi bagbagak nga eternity. And one day, mapantayo amin ti eternity. Pero depende nga eternity, ti pagdisaagam. So now, mapno ka kina Jesus ni Jesus. Tamapan ka dya eternity. Ijay sidong ni Apo Diyos. Hallelujah! Anya kumati sir-serviti biyag. Nuhaan nga ijay ti papanam. Amen! Sige, verse 8. Romans 10, verse 8. The word is nigh thee, ijay King James. Tuloy. It is on your lips and in your heart, and the message to the premises of faith that was. Kita nyo the message, the word, wano gospel, isuda jaja ipipreach me, nga word of faith. Okay. Kat no word of faith, the word, dapat mabilib. Ijay lang ag-work. The word of faith. Haan nga ag-work, ijay doubt. Because word of faith. Sao ti pamati, iso nga ti mix mo ijay, you're believing. Ibaga-bagakon, mas usari the Bible, ti believing in faith. Nga vice versa. But no adalam, ti faith, noun. Believe, verb. So sabali diyay, ti believing is your responsibility as a man. Faith, responsibility, the word of God, nga agbunga, ije unag. Iso nga di makumkuman, tao no believe. Because bagim diyay, sikat imang accelerate jay believing mo.
Kat no bilibam the word of faith timang create iti faith iti heart. Di kanang ko ay bagbagan na born again ka, mumnayay. Because, iti damo nga denggam ti message, iti salvation, wano pa nang receive ka ni Jesus, awan pa iti faith iti uneg nga anak na ka ti Diyos. Awan pa iti faith iti uneg nga you are born again. But receive mo, binilieve mo ni Jesus, kat inaccept mo, babaan ti prayer of acceptance, biglang nga nagkaroon ka ti faith, ijay inside, nga naborn again kan. Anak na kan ti Diyos. Ingga na tatada dihay. That's the fruit of God's Word. Pero anyay naramid mo ijay, binilib mo, inaccept mo. Santo nang creative faith. The same ti aramid na idadadu mga areas. Kaya't mo di bumaknang, believe nga ni Jesus became poor, the truest poverty, you might become rich. So ni Jesus nga daging katata, so na di blessing mo, so na di kinabaknang mo. Now, if you believe in that, accept it. Kakladeng kastam nga nang receive salvation. I believe Jesus, you're my blessing. Amen. Hallelujah. Amen. Kinabak ng tiyama daking ka. So I am rich because of you. I accept. I believe. Sada ka i-save the poverty. Hallelujah. 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 Amen. Okay, verse 9. Roma. And believe. Kitaan nyo at the confession at the believing. If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe, han mo lang i-confess without believing. Nagitiag i-confess, you need to confess and believe. Amen. I confess. Jesus is my blessing. I believe. No kayat kumat nga adamat iti madmadingo galit nga kayat ko baliwan narurugit kas marigan. I confess. Jesus is my righteousness. I believe. He is the righteousness of my heart. Righteousness of my soul. Righteousness of my body. Righteousness of my eyes. Righteousness of my mouth. I believe. Hallelujah. Maron naman the Holy Spirit i-reveal na king kada dyan, maawatam the righteousness ni Jesus. Amo yung mas powerful ti Diyos wano righteousness than sin. Tinaduma ko na narigat man ito pastor, narigat agbalbaliw. Ano ti katyo asawan? Iti basol kat napigpigsa kaysa righteousness? No! That ti Diyos righteous. The devil the sin. Sino nabigpigsa? God. So nabigpigsa ti righteousness than sin. Nabigpigsa ti blessing than curse. Nabigpigsa ti health than sickness and diseases. Tay gamin ti biliban nyo dito eh. Tapno umay ti
panag-change every day. Hallelujah. Confess and believe. Amen. Result, you will be saved. Verse 10. It is by believing. It is by believing in your heart, not in your head. Believing in your heart. Sige, tuloy. O, kita nyo pa yun? That you are made right with God. Napalintag kayo in Christ. Tuloy. Tipang i-confess, ngiwat, jay binilieve, ija heart. Iso nga, jay confession, without believing, powerless. You need to confess, but believe. Amen. Shakalabahan. Undarabahaya. Amen. 2 Corinthians 4:13. Listen. Hallelujah. Sige. 13. Makita ho, I believe, so I spoke. Amen. The King James, kunana, ditoy. I believe, and therefore have I spoken. We also believe, and therefore speak. Believe. That the first nga ramidam no kahit mo ti revelation. Okay. Ti Holy Spirit ti mangi-reveal, pero daytoy ti bagim. Si mapantayon, sublyan tayon day. 1 Corinthians chapter 2, verse 9. Sige. Holy Spirit, tikin bagi, timang i-reveal. Pero banggim, timang believe. Taamin nga tao, even unbeliever, ada capacity that to believe what they want to believe. Ngam ti problema ti unbeliever, conforme tinangi, us-usaran da ti believing capacity da. Kita nyo ti binilib da, mas believe da ti sakit than health. So they are defeated because of that believing. Wrong believing. Apay nga dati wrong believing? Pero awan ti wrong faith. Because faith is the gospel. Faith is Jesus. Wrong belief, ada. Amen? Kita nyo nang usaran tayo, believing tayo. Mas believe tayo, ijay capacity ti human than the power of God. Kita nyo na lang, even healing, mas believe ka. No pay, alam maaramid te bulong ti Guayabano. Kapiem, okay. Kamu ti usan na di. Pero, i-compare mo na ita. Ija stripes ni Jesus. Ti stripes ni Jesus supernatural. Ti Guayabano natural. So, the believing tayo, aday dyan natural.
So we need the revelation. Ijay supernatural. Arabahaya rabose. Mas believe tayo the capacity tayo agtrabaho than the blessing of God in Christ. Yes, agtrabaho tayo, pero if you believe in that blessing, na idumati kasam nga rumang ay. The blessing of the Lord, it maketh rich, and He adds no sorrow, no painful toil with it. Si painful toil, isuna jay nangyari kada Adam, kaya ni Eva, hindi napapanaw na yung Garden of Eden. Ngagtrabaho dan ngagkalingutan dan ngakaslada, nuwang nga maipako. That is painful toil. No blessing of the Lord tag work, han nga kasjay. Arabahaya. So nga believe in the supernatural. Amen. Sige, basa. Verse 9. 1 Corinthians 2, verse 9. Kitaan nyo dahi, that is human capacity. Dahaan nga kaya ti human. Amen? Verse 10. By His Spirit. Ti reveal ti Diyos beyond the capacity of human. So, an mamagaw-gaw at di ay you are healed by the stripes of Jesus. Han mo magawat nga you are righteous in Christ. Han mo magawat that you are rich in Christ. Pero no i-reveal the Holy Spirit, ijay nga aglawag ken ka, ma-accept mo nga agpaypay surajay. Ijay unag mo. That's revelation. Kasla nangyari na. Kasla nga di born again, na i-reveal. You're born again. Anak da ka ti Diyos. Uray sino ti maibaga nga handa kang anak ti Diyos. You know and you know in your heart. Nga anak da ka. Kasjay matlaang nagitoy. Kasday kumakaunag na ti revelation. Woo! Amen! You need revelation. That the revelation ay reveal na beyond human capacity. So ano ti church? Kata agdipindar lang ti human wisdom. Ti secular wala na. Hanan nga tunay nga church. Ti church kami supernatural. Apa nga supernatural ti church? Naianak ti Spirit of God. We are not religious anymore. Tuloy tayo. For His Spirit searches out everything and shows us God's deep secrets. Ito ito revelation. Dagiyay sikrito ni Apo Diyos uno na unag nga banbanag about God, i-reveal the Holy Ghost. Kayan ba the human ay? No. So I give up you the human knowledge. I-receive you dyan laing ti Holy Ghost. Holy Ghost. Amen. Hallelujah. So ngay bagabagak ditoy. Verse 11.
Kita nyo ti tao, awan ti makamamugin ka, malaksig da spirit mo. Ti tunay kinamamugin ka da spirit mo. And no one can know God's thoughts except God's own Spirit. Ti makamamulang mat ti Diyos, ti Spirit of God. So no, haang Spirit of God, ti mangi-reveal, han mo maamamuan nga talaga, ti kina-Diyos ti Diyos. Tati kinamamulang ti Diyos, ti Spirit of God. So nga, bayan nyo ti Spirit nga work. Kat no biliban nyo di gospel, biliban nyo da gijay, ijay yung ikan ti gundaway ti Holy Spirit nga mangi-reveal. Last verse, verse 12. Pause. Tinareceive tayo nga Spirit, tinabuhan na gin tayo, God's Spirit. Hanan nga, Spirit of this world. Ta tinareceive tayo idi, tinatnag tayo ti basol, Spirit of this world. So nga, worldly ti amu tayo. Worldly ti panagsasao tayo. Worldly ti panagpanpanunot. Ta iso ti Spirit, kasi namrat. Nawatan nyo, no, apay nga worldly ti style ti tao nga bibiyag. Ta Spirit of this world, ta na-receive na. But din na-receive tayo ni Jesus, nag-change tayo ti Spirit. Kanya na-receive tayo, Spirit of God. The purpose, no, apa nga na-receive tayo, so we can know the wonderful things God has freely given us. Tapno maamuan tayo, nagiday, nakaskas daw nga banbanag. Ngayon ti Diyos kada tayo nga libre in Christ. Nagado ti libre nga na itodan. Libre ti salvation, libre ti healing, libre ti blessing, libre ti righteousness. Amen. Libre ti Holy Spirit. Libre di blood, nga mang forgive. Ay, no aramidan nyo lang na ito'y, naglaka kayong ag-change. So tara aramidak pa'y everyday. No da makita ka ugalik nga madmadi, kaalak sa life of Christ, I believe. I believe this is my life now. Ang kabalangan ay isuro ka na kayo receiving and meditating. Believing pa lang. Pero once nga ramidan nyo rito, ag-change. Kat no ag-change, ti babae kin lalaki, may restore, ti mayat nga relationship, ti husband and wife. Family relationship. Relationship mo, ti padam nga believer. Maikat da jay. Amoy oray bi-believer tayo, awan. No handa nga mo da ito'y. No handa nga kadway di ministry da, awan. Misuotan da ka. Where is the love of God? No talaga nga na-reveal ken ka. The love of God. Kaya ayatan ti Diyos, ayatan mo. Amen. Hallelujah! So ano ay ayatin na ni asawa? Mayatan ma. Tadya ayat, iti puso, may ayatin na di anak mo, di asawang. Pang-i-apply ang mga ngod, di ayat ti Diyos. Oh. Love your enemies. Kunanan to pa di Bible. Kan mo nga enemy ni asawang. No, di mo maayat ni asawa mo, di karkaron di kabusor mo. Gusto nga na i-cover ka mo, apay nga tangag pay sura ito'y, ang kumat nga enemy, nga maapay nga madmadi. Makaulaw na ito'y nga tao. Kunami jay, but I have your love, I believe. Reveal your love to me.
I believe, ada kanyak te ayat mo. Kunam ijay maramdama i-reveal the Holy Ghost. Mariknam jay love of God, kanya na. Hallelujah. Jay ka maka-overcome. Kat may mayat jay maka-overcome. Mayat ito turugan na. Uray ka nga nagbalbaliw, jay tao, at least, nakarelease ka. Si kati mayat, iturog na. Amen. So, i-check ko di puso, kada ba kagurgurak nga tao dito lubong? Kada ba kagurgurak nga kadwa ka born again? Wano, naduma pa pastor. Amo, mapo Diyos. I-search mo sa heart ko, nuada. I am willing to be changed. Because I have your love. Awan ba't timadlaw ko? Amen? Uray kung conforme ibagbagada kanyak na ta. Ha? Kung conforme ibagbagada, kultukas ka na. Ay, ina. Adatag comment pa sa YouTube no, minsan mga lilaw ka pastor. Para umay ka, tayong kakitaan sa tatao nga nagbaliw tibiyag na. Nga drug addict kat nag-change. Sugador kat nag-change. Naungot kat nag-change. Bagak pa lang man nga lilawak, baka si kati adu inalilaw na. Nga mahana ka bumalbalis, so nga hana ka nagkumkumin. Amen? Because, ay etom da ito'y nga tao, Apo Diyos. Kasi latati kayat ko nga rumwar. Amen. Para sa inyo. And da kayo tag-benefit. Da kayo ti pang-i-channelan ni Lord. Ti power, anointing, blessing. In Jesus' name. Tumakdar tayo. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Amen. Receiving God's revelation. Very important nga part. Believe. Believe. Amen. Believe in Jesus. He is your life. Kanayin nyo ay confess, I believe. Amen. Anya di kayat mo nga pangisalakanan nagin ka, ijay kang ag-draw. Amen. Kayat mo bang ag-change? Believe Dadjay biyag na nga righteous and holy. Kayat mo ba sumalunat? Believe jay healthy nga biyag na. Kayat mo nga rumangay? Believe jay kinarangay na. Nga kinarangay mo. I-round nyo na dyan. I-meditate nyo amin nga area. Tibiyag ni Jesus. Ijay amin nga area si tibiyag yun. Amen. So now, lift up your hands. Ibagayo na ito'y ka ni Jesus. Kada saan pa nga nang accept ka ni Jesus as their Lord and Savior. O manununa kayo. Jesus, I believe in you. You're my Savior. I believe in your blood. I believe nga natay ka at nagungar ka para kanya. I receive you in my heart now as my Lord, as my Savior, as my God. Thank you, Jesus, for saving me. Amen. Surutan lak dito'y prayer of confession. Hallelujah. Father God, I believe nga ni Jesus kat anak mo kat babaan ka ni Jesus in supply mo amin ti kasapulak nga libre
panakapakawan, tibasbasol, kinalinteg, kinasanto, bendisyon, power, Holy Spirit, ayat, kinamanangasi, adan kanyak lagitoy, manibot ata, isuti patsek, mamatiak, nga ni Jesus, perfect, nga life kanyak, perfect, nga blessing, perfect, nga power, perfect, nga authority, adan amin kanyak lagitoy, i-reveal mo, Ama, because I believe nga in Christ, kastuyan di biyag ko. Salamat, tamanibot ata, agbiagak, kanyana, by your Spirit, ponwendak, ti Holy Spirit, kat i-reveal mo kanyak. Amin na gitoy. Salamat, mga Diyos, in Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Kanayon nyo nga aramidan na jay. Kat ni Lord, iti agwork ti revelation nyo. Amen.